Soraidh bhuam chuan beannaibh chuan h-àraidh. Faran t-ionnsachadh mín am fáiste, caint ma bhar Gàidhlig Barraigh. Well, channe caint bhria Barraigh huair mise ag glún ma bhar no mahar at my mother or father's knee, an eloquent way of talking about the language I was brought up with. Ag glún ma bhar no mahar. Ach, I ghann sin, ha fír go raibh an t-ionnsachadh in t-ionnsachadh bòidheach. Agus apar go bhfuil farmhfuil mise in Uileán Barraigh gléamháideach. t-ionnsachadh, machrichin cúri. Agus stoch gan gaie. t-ionnsachadh. Goscail pórstar Barraigh an tráimhór an an 930 agus bí Michael céhir míleneach a tuils ga chleachcha gach bliana. Uileán le díadach mu bhíleneach. Háirte an bheach go raibh seo an pórstar san tuil far an bí Uachtaráin cleachcha trai láin Barra mar learngaelic. Le sealaíonn éireachgáil is big in t-ionnsachadh, it's little wonder, is big in t-ionnsachadh, gan deach a bheits mar gin learngaelic as bòidheach san tuil. Agus channé díadach learngaelic ha seo, na bí gárach, ach a trí leis go mór sa han trai. Mar sin, fuirtí Uachtaráin as bí déantamh va bhéil áirst na gaie. The direction of the wind. Áirst na gaie. Ach saoil cúris a ha coltoch a bhí ag gobair seo, chuir Níl Iosef MacIlleathain fichit bliana seachad a gobar ag a pórstar an an imitach dríoch in many roles, an an imitach dríoch. Hauir de gríoch go lico seachad an isise Níl Iosef, ach ín seo dé chiad upper bhacat an seo ag a pórstar. Well, hois go mis seo on 7th of January 2002 nam smála agus hois mi den training a seo an doiseach is sé dím a bhacin agus nuair sin sias go sasan go Teesside agus sin firefighters course basic hís a sin. In an níostal an héin sin stoi how to standby san nachtig scacéir a níostal be ready and response, you know. Agus nuair sin shift go bacichin scroich sin ach a chuid is smúid in nópa sé training agus a dáte chumar skipalta agus dráide chumar clear agus is múlach sin fu mis gopad thuas go áta seo. So rin mi becan in dhéana chulasca bhacin a dhéanú a gúirt a fóstáid. Ha MacIlleathain a ha 4 geálach an rön, a rucig agus a thucach an Barraigh. Annach ní cleáid. Bí an pléin a laia an tráimhór 10 uair san lá go bíchanta. Agus uairnan bí cabhacán in Uachtaráin a hiileach a glaschu. Ach fiús nuair a bhíos, bí úne ann san pascan sánichte éin bha a máthar cé. Eins go dé hacinn ar láimhe seo. Ha is scornichin fléine agus scornichin gréiceil. Staléa scornichin spin bechgeach spin mi. Uidan an torstichte scornichin. Bhí sin córta dír. Agus bí sin a glaschu díadachar sin na scornichin éin. Agus a bríon bíag, Gàidhlig go raibh seo an learngaelic an tuil far an unigist do bhí ag héin na hocal. Sin a go hiad chrúpan. Son a bhí sábhailte, thar an molach do gcóine a ha tocal chrúpan, picking cockles, a tocal chrúpan, cummal tuamh mú leinigin na rön sin laia. Apar áte íongatach. Chanéal trai coltoch ris an an dúich san bí éile san tuil. Is big in t-ionnsachadh go bhfuil a bhí is scé isteach a Barraigh ag bar listan an rutan ha daine I beannaibh I dhéanú, would like to do I beannaibh I dhéanú, ciú ón turas nan bethe.